tia etutu wodwun so ntentem honam nyina dwa wo se de mu kwa ye ho no ka wakoma to yem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 ye bejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no ye benya abotre na ye no wadi nkomo se yare enkoa na etete wa mu wani njia misro kan wakoma to yem esanse nyankopon edi 21st clinic April say be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shen so say yewo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekun Goso Debiso ana Dwaboso ye adwuma fridwada edi kwesi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic and clinic of your time clinic of our time ebusia ye mamunyina madwo emamakwa ba Sompa 106.5 FM kasa fidie so na woti enken yesanso demo live e wotara 1 TV no eso enti no wo hye ye nyansa don no na kyese ye time a e wo fidie mu ha sei no nsia apa ho minute no aduasa emienu aduasa miensa no kra enya abo enti 6:33 na sabredi e healing point dwumadie na adrusu dwumadie e dwumadie bia eba wakwa mu kwasia da bia anwumre bra no nsia abo apemu na adokotafo a wonu mu free 21st clinic the sciatica expert, the sciatica originator, the sciatica commandant, the sciatica paysetter wonu adokotafo no wonam etenase na ya tackle the epidemiology sabrofo we omka ye me de say the epidemiology of your sickness na say the root of oyade no womo attackle the free ho na womo akyerɛkyerɛ yen na yeso yehu akwan ye wase ye faso na ye 21st clinic na ye kwaje ya ahwe enti no se utie yen anase uhwe yen ewo Tara 1 TV no eso a 21st clinic say yen kan che say eye clinic of our time yade ben na agi nipadua no aboso de yagimu certificate ya na sa abasobo pa no ya yehwehwe mu ye ne ekoyi din ne ba ye no eno na ye sciatica no enti no Ghana ha sei ene abrochi de obo sciatica pe de be ka kire wa ye 21st clinic esan say yen na ye yi yade ne din ba ye enti na ye san oto ase no ekwa kwasi unamro mu no etaye wo ya ebi kurati mi de sha kwobobɔ adum ni adan yesere ne brofo anase scientific name no eno na yesa sciatica no yen ene yetu ase de ama wo yade bia nso yesa ewo yakache wo hwehwɛ 21st clinic the clinic of our time ye kira kwan a Accra ha say no Tantra Hill runabout ye ho no mu ayedi yedwuma temanso Roman Catholic asori no ye wona chipe na chese behind Roman Catholic Church eho obehu yen kasoa obom ekwantempon no eso new market hodom ye ho Kumase ehwa overseas ye ne Sompa TV Sompa FM ene ewabrosan kronemu sunyane ye ne regional hospital no omo first gate no eye nhwe animu opposite regional hospital first gate afei techima no so ye ho ayedi adwuma old GN bank edainim eho ena 21st clinic ebutu ewo techima na yedi yejuma enkranza ye ben children's park no takwa low cost ye ne Sompa TV Sompa FM ena wabrosan kronim afei takwa de efiekuma taxi number 9 station honom efiekuma number 9 taxi station ho obehu yen brekum ye wo ho ayedi ejuma goso ye wo ho oboasenso ye wo ho jimei na ansakura na mekwa doctor nchen no na yahye dwumadi na se no the 21st clinic ma no question bia na asembise bia de wontia se bia wo hwe ye kira kwan kora freyen na ye mawo eye emuaye 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic emano no ene de amawo no
me a me di dwumadi hu chia me medin ene abana bedu adepa kofi yensɛmrɛ no yɛbɛkɔ dɔkota nkyɛn nnɛ asɛm a ɛda ɛpono so ya dɔkota agye na adwa ne ho ayɛ fɛ paa ya yɛbɛbɔbɔ ho se the silent battle of infertility. Nti wonya te infertility ne sɛ ya no sɛ ɛyɛ awo ho nsɛm mɔkyina amabrɛ ɛdeɛn ɛna ayɛ silent battle ya deal with mo a munya wo ne bi enwo Dr. Sisters atena se yɛkɔ ne nkyɛn na yamana kwaba doc. Good evening. Good evening, madam. Nampacho ho te se. Na also. Nyankopon adom. Enwumere nso de obua wo ho ayɛ fa nkasa. That's it. O purple bow tie no. Awurade a purple ya me color pa to sanso de ato white and sea blue blazer say we a coat anase coat de she inside. Yeah, trust. Why fa pa. But you wudini nyina de Dr. Sisters. Sisters child. Sisters child. Yes. Pacho wasua ye boko de. Oh, how boko? Ye do boa de no ase. Last week me no na edi dwuma ha. Na omo amoti e no. Mo di America buy. Wow. Say omo te yanka na omo ba behwe, omo pomaden. Any how e wo omo so a mo de chia bre no, omo de ba ho no say yenhwe e ma mo. Nti omo amoba nyina no, omo ankasa omo di adanse say mo buy no. At least omo anya benefit. Wow. Yes. Ye danyame ase da wo mo so ase se wo mo te enka wo mo antena ho ama yade no anyi nsemu ansa na wonom eba enti doc yankoso yi enanwumere yi o say silent battle the silent battle of infertility ya tsene kakraka sa na mi konden a eku a anase wo bi a awalefo kwa abra omunkwa pena saa konden no ana saa wo no omunkwa pe ena ehu ana se nim ko a mo akun ana se bra ana se nisu a mote ene how I wo montem obi ante saa ntokwa no eye omunkwa nim amunkwa nanim e wo munkwa akokom ha omo na wo behu ne tra bonten sei na semasi ye be kasa nso e kasa bebre eno na ede ise bebre eba no amanfo be kasa na wale ma wale be 5 years ne 6 years ne 7 years 10 years awo ma na etem didie akura akumafo mesre ya na omo some kind of psychological trauma bi yaw bi a omo no si bi a nipa no te e wo dem kokko mu a hunyi eduru a onnom bi da je se wan te se ha wa numadura bre enima ye kire se onye no wa ye eno ne silent battle a ono no ku ekondin a ono no ku wo ne kokko mu a hunyi onnim enye se nipa no te ho keke saa ena wone ma wachinchinia ye bia ya bana nya den impamu agro gise obi ankyere ne say ye say me ka say omo say a one be ma ne hia wi me ma onan ne si fom pagya onan etwire wo no na nda o say be ya ne hunsuo no ensa na chi enya den ma nka ya de di pia bonte ma hu bi dia ni tip ni ti konkwa na ka fom na ne nan ne sensen wiem all in the name say person of anyinse it is all these battles and I say ekun we nipa ne ekun e woni dem ho no ma kokko mu na unhu ye no unni ho unnim de ekọ no na o tenchen enka nsam obi dimi ka say bonten kra no ntimi mpie biom because opia one ne danfofo nama yesa mo kan nya na enkola school fees na enkola taade we fe na enkola we ensam a mo kekare nyina no e yade a etocha no etetena kuma because ono no ni bininte no asa asi so mo di nkomo na ama na den aye ne ya otoda so toda otumi to ade na asi ho because mo ahuntale a mo toto ma we na ono so ade atobi ni wa oni ba atobi akogu ho o ni da so say one day one time no nyame ebe ma ne die so ona be ma ne die so ade aba enti saade no yen stop yen jai obia ye ba wiase e den obia beko e den obia be nyine ko dru pempenso bi
obia pa e bone se obenyina du pampempenso bia na oni ahoden a odibetimi aye adwuma oni ahoden a obetimi aden apagya esa eso kura akwadwale na ne babi ne nana bi etimi eden eboa na eso ne mu eso esa eso ma ne dwale na ontimi eden eye dwane ma ne di anase oni ahoden pa obetimi aye adwuma nya ska di a at least ne babi betimi aden ebusuafo wo bia ye beso so wo ye obi a wo ya odefo obusuan mu a regardless of oni bani ade a obenya obi a betena wo chen be no kra na ekoko wo si da ben nipa no se to da den a obadwane agya obe wo anka se wo yemu bade e be den se obeden obadwane agya nti obi apa ebo ne se oba wiase no in this generation no se wo ye musician na fine okokra still na ye beti odin but many wa yeti high say obi anim ye se me ni ba wo honom na me kwa da chi ho na bebo me din nti ofri asase so a chese odin aiden akata kra bibia aiden akata o ma me besum onua mu besum ebia wo kɔ na ma me kra ni ho obia ni ebeduru ayi na obia everybody are forgetting of you obia de wa asem firi obia trim nti ade a ha adwen ye pa nti obia obia wale anase obia on wale empanya wale fo nko na hwehwe ba yes ebi wo a on wale bet ono so peba ne bi yes nti o try coin bia so ono so be den obenya ba enti yenya botre yentre ebu ase ma yenye entwa mo mpoa bia anase ma nkaka se bia be ha omo na nipa no already no nipa no kondi bia okwo dem ho efom eka nipa ne bo se obenya ba no onim ho idea onim onna mabonte ya ho se nipa no nam ho saa na o ka se tra sabet de bia no okodemu a osu ansa na wada saa ni suo na benya no midnight obadwen ho a ma di ache osole nso a opagya no baka adwuma wo nyina no osan akɔ babi foforo a babi a ya kire ne se ɛhɔ no mekɔgye aduru no ɛboa maame osan nam kwan so a ɔkɔ hɔ no nti ska a ɔpɛ nyina ne se ɔde yɛden ɔde pɛba nti sɛ wonam nkyɛn anase wone na ɛte na wokagu o brother na wawale ne yire no wokagu na sum wokagu o brother ne sum se gyae no anase o yɛ nneɛma bi a na yɛ mɛma no so no yɛnto yɛ boase enya bapɛ na yɛde sobo na ɛbɔ ma no se ɛma wo ba no wona problem no efiri ho na say omo ye research bi omo kire say like 40 to 70% of recent infertility no efiri emema ye dey about next week about your topic about your infertility on mema side and that there no e ma side ema wo mo de enya ba pe oba no na enwo meanwhile ebetima ba say oba no otimi wo pa obetimi awo bet problem here dey efiri be ma anka ofiri unche na okofa be ma foforo abun say oba na dey okonyem awo meanwhile efiri ho nanso na entendie ne nyina akọ oba no so say sebe sorry to say ebitimi ka say aponche be ma na ya chi aba ye di aba fie ana say krama be ma na ye di aba fie oni faso bia obusia mu ensem ne nyina ye terms aya a omode ma ema onim okofi na wo susa timi ya bitimi ya na warja na den aba because oni faso obusia mu ni wa onim anka otua na mo bi na wo hwehwemu bi na hu ne e ha na at least nka bitimi asolve na ono so den anya bani bi na we de ekosi enema betimi asi ama oba awo ho asam e de ne ma no Doctor no pa nyumre de so ka se nyina de me se suma no se ya mere aho pa sanse ene topic na ye discuss ye no ubehu ni se eye topic keke ena we choose but sa topic we no nyame na de ama wo sanse amanfo bre pa ebi ben me asama wo kan ebi ben me pa we chini ema okunu ni de okwa ni no akọwa ba akwa okwa ni no akọwa ba akwa ba nti de wo kan ye bi ba mitimi nim ha wete yes nim ha wete nti say ye no mo ebo nkomo a yenye careful ye hwe ye choice of words a ye kan wo manim men koka me bia betwi no because osu enema ha no inside the silent battle and I say nkodi a okwo demu a wo ni idea wo mu no men koka na obra obeya atama obeya manipa na tini so woni ma wa hu no na wate bia bre e wo dem enti men ma ne nche de men ka ne yawo
now ade wo ho ne say you can wo some fertility ho asem ana say infertility obu be bisa say infertility kura na eden oba ana say be ma wadru na HR fi a wo say nka oni oba edadem ba ho na oba na timi afa nyinsen na oba no mo adadem 6 months na nyinsen antimi anya den amma abra omo have regular sex abra omo nya empamo agro omo di pamo agro frequently like 3-4 times a week na anyinsen antimi anya den amma nti eno no sa no within 6 months 1 year no nyinsen amma na e ka say infertility na e wo mu mienu okay your primary one and I was secondary one say ka say primary infertility a eno che say wo de no ye wo ba sase nyina wo mfa nyinsen da okay ye wo ba sase so ye be ma onyim obada eno ye primary one no. Na secondary one ye oba a wa wo ba ho na awo na nya den emba biom ena oba so e bia why abortion pain oka secondary one already wa fanyi se ne da iwe da say wa wanya kwala na say wa unwo ye ne da de wa fanyi se ne pain nti wo de wo secondary category no but wa unfanyi se da no eno so e primary na e de na betime ma oba e pehwe nyinsen a emma de eye kese anase de common ewom eye ovulatory problem se ope se ovulate onto kosua na o kosua no ontimi ntu kosua no emma kosua no etimi ko na akohia be ma ho nsuo no na otimi fa nyinsen no eno na ye problem kese a emma bebre na efesi na dodo na akwa hormonal challenges hormones anka eboa emma kosua no enyini no sa hormones no entimi nya dem produce na hemfa na sa hormones in produce produce free the pituitary gland and produce sa hormone no now before say pituitary gland be adwuma produce hormone na follicle stimulating hormone na say any form of hormone bia be boa ma utukosua ama utimi eden awo atimi ba no free your hypothalamus eno ana instruct edi message ema pituitary gland say yi sa hormone yi ema ne koma kosua na onipa na eto no enyini kosua na woni pani mu no ye hypothalamus na be born pedia eduru sa time anka e wo say instruct o pituitary gland ye adwuma no na entimi enye den ema instruction bia nti say no na ma instruction a hormone na wo say nka akokodi dwuma no entimi nye den enko na de na betimi amasa how na di na sa de na si e stress nti we obi a ope awo we obi a awo ho asem e de ne ma na we so desperate na tem bia no o da stress mu adwendwen o da untumi na otini so de bia no we are very far from giving birth shane so ye se awo ope awo na wani abre den na tem bia no tini so na tem bia no pressure anxiety na ensem bebre na ye kagu asu na usu wo dem no that kind of psychological trauma na ukomu no prevent hypothalamus from releasing the hormone and therefore triggering the pituitary gland to release a hormone. Yes, I want to mean to kosua kwara. Emma want to mean ya message na nka beko na akoma pituitary gland yi hormone na akokoma okosua no enyini na wato no. Enam say stress, enam say adwendwen, enam say nisu na otide bia, enam say like woni abred den de say ubenya ba no at that time no our hypothalamus be fail you entimi bokae no entimi bokae no nti say basa na then tembia no emira abeso a wose onya omensis no emma because kosua na ka wose etimi ento na emma wo de na prepare for kosua no what dey ntimi nya preparation bia because one to me anto kosua nti one to kosua na be den na nyisen aba e be den na ahonom no preparation akoso wa wode no mo ntimi nkoso nti wa messes emma no eno no chese won to kosua no nka wo to kosua eye automatically say eye obvious say wa wode no e be den e be prepare e be line with blood vessels prepare no ye ready say kosua no baba ye den e ba betom ni say e ba kosua no fa sperm ni wi a na ba betom na amem enti menstrual phase no e na make da no ye discussion e were 4 phases enti ni nyina ye preparation a e towards birth towards conception
now say koba say kosua na ntimi anto a there's no preparation bi a be koso there's no preparation bi a aye den e be koso nti se we oba ne se wo ho na bosome beso yes na wa hu hwe a e chese kosua no 1 2 bi kra 1 2 bi chese homo na nka be kokko ma wa wode no a prepare no ho ansa na kosua na ato no sa homo no insan say and that's over stress nti antimi am produce sa homo na antimi anko prepare wa wode no secondly homo na nka ebe boa ma kosua na wa mu no ebe nyini na wa ato no sa homo no antimi nko boa emma kosua no enyini follicle stimulating hormone eno no so ntimi nko doctor mema what was na mami mbisa we unse udi kan mention primary and secondary infertility. Yes. Dear ye kan ho asem ya ye started with ovulation ya which mu ya stress abepie mu yi. Ni me enu nyina no deal with primary and secondary no. Ana say particular one be na wo kan ho asem either say primary no ana secondary no. Ovulation e betimi asibia mu. Okay. Failure of ovulation or say o menses want me and tukusua na e betimi abra either first primary or secondary bibia e betimi asi. Okay. Enti one na ono ebi wo ha ya wo no time a wo se nka onya na menses no e wo at the age of 13 years 14 15 years e ko no kaneno na oba just do 14 15 years ansana or started be enemrem de 12 years etimi start 9 kora me wa koda 9 years na wa menstruate na almost start say omo menstruate enti sa nipa no ne first menses a wo say eba emba kora enti obi ho ya wo na onhu ni menses da doctor asama wo kan minim awura bi onya ne menses no a eba wo ne nsam ono ne de no emfa na se de ayehu no won se moja gina yes ajeja ne se ontimi fa ne nsa ne nya hwe kopem 7 days no a obewie no eno so eno anya normal sa okay yes oba bia ka menses a wo se fa wa wode mu na etimi fa wase apie eno ti won wo yo yes enti eno no sa no che se there's some form of abnormalities a ekoso abra onyini anase betimi aba se ne kosua no entokra anase oni kosua ne bi yes etimi ba se nipa no oni kosua no kra wo ne body ne mu na wode ne mu a obetimi aden ato nti de ba ne nsam ne ye de ade the ovaries no a owo honom no ne de no kosua kra ni ho a obetimi aden anyini ana ato nti sa nipa no oba fall under the primary infertility nti ne de na wo kra no on wo bi menses mbada na widen wawo eno na me bisa se de ba ne nsam no empanifo ne say eye ne menses ne na ba enye menses a wo enye menses moja na aye den ekọ hono ma ekoye ma edema akọkọ sisi ne nana ma ne nana den aye moja na tata hono bet say o benya menses a o sense symptoms a wo hu ebi o menstrual cramp abdominal pain low abdominal pain bi o ha headache ebi o ha ne nsa na feeling body weakness ne ade yes kwa ne mu ye wo ya ne ade nti ono no circulation moja ekọ ne nsa no mbo at that time circulation rather goes to the palm no and then nsa no and I ejina moja abranka wo say ne na wo de mum na wo say align with blood vessels na atimi den pai na receive kosua and I say se kosua mba na pai eba as menses enti ne de no emfa sa process no to no ne de o ye the blood rather move towards the hands na nka bra wo say ekọ na wo de mu na ne wo de na den enti eno sa no nye normal okay eno so no ontimi wo ma na nye de enye yi o ye dro kra enye yi eno de enye yi nti obi wo ho anye obi na ba sase so a obewo yes nti wo de re sase eba at the beginning na o ma me wo fresh wa dru unyini ko dru at the teenage na nka wo so start of menses na ohu sa ne na menses amba da ma na wa ko dru 30 years na de no eya na e de ne se obetimi anumaduru ana se betimi bibi na ayeden aba especially say ukosua ni kosua kra wo ni padua no mu a eya na yedin kakra bebi wo ha ne de wo ho no just that entimi se de ameka no wa hypothalamus na ntimi nya adwuma my instruction ma pituitary gland ye de yi hormones na akwaboa makosua no enyini so enti se no ntimi ankwaboa makosua no nyini na otumi eto a
then obehu na omenses no emma na awo ho asam akwakoye den Dr. Sisters here da say enti no yen free stress no so a ema wontimi ntu nkosua next course den genetic ebi o ha afiri busua no yes omo some family bi o ho no ma obehu ana ne senior sister okwa awale so awo ono nso ne chiri ba nso ko no wanwo de ekto to aso no wanwo ne maame kura no ne maame bre ansa na awo na den aba enti ebetumi abasa ebusua mu no omo was a issue with ovulation enye den enkoso ana say omo no pituitary gland issues disorders ana ne hypothalamus no na enso function yi ma adwuma enkoso Dr. Hypothalamus waboso ba wonkyere ma de kuro ayade awo ya adwin mu ewo anu no wadwin mu okay pituitary gland so wadwin mu yes hypothalamus ne dwuma edi ne say combe o say obeda asole say obe have sexual drive ni nyina ne dwuma edi ano no okay wono na be ka kire o yes se sabre wo se wo yese wo se wo yese su come do e come do hypothalamus wada asole okay so what I say nti hypothalamus ne dwuma edi wo nipa dwua mo no okay o say yes nti ne dwuma edi no nti eno no my instructions nso not to instruct pituitary gland etimi produce growth hormone sex hormone ne other hormones a wo nipa dwua mo nyina na etimi masa instruction no etimi eden esi nti hypothalamus de edi dwuma se akwala ye honam se honam be hye ana se ho be nyu no ni nyina no hypothalamus na edi sa dwuma no ewo ya adwe mu wow mo why ade ama me yi ba ko scientific name wo me da se pa nti se hu genetics se ebia ade no wabusua ni mu na etimi ebi ho a sa polycystic ovarian cyst eno so ba ko polycystic ovarian cyst sister ovaries mu no say the way I say no are close with insuo na sa insuo na close insuo na wo mu no skin na cover ho no ya na yes like polyethylene rubber ye di insuo gum white rubber na de chichiri banku no so insuo gum a sa na ya simple cyst esitie but with polycystic ovarian system ya na eno no edene pa edene skin nti eno no ba eno so si awo ho kwan eno so so anso ho no ma etimi ma be ma hormones anka ewo se produce wo be ma mu no wo se produce wo ba ni mu na ema awo ho asem so den kosua se de wa kosua beto no e be interfere ema ko untimi ntu kosua no yi ana se kosua no kra no entimi nyini na wato nti eno sa no e betimi ma awo ho asem den ayeden na doc sa ovarian cyst ya wo abosui wo ho na wo chirechire mu akire mu se ba ko de ye den ba ko den era ba ko very soft eno no oba bia oyi oba bia ba wie ne menses bia no edodo na no enya sa polycystic ovarian omunya sa simple cyst no oba bia oba wie menses bia yes dodo na anya sa cyst no eno no eye something etasi ayade etasi okay esi a ehia ebi o ahia treatment bi ho so a ehia treatment bi a no atime eden ekọ insan say sack na kosua wo mu a atu kosua no anka kosua ne kọ a antime anya den emfa sperm enko enyinsan no sack no e crosso with insuo say the way anka kasaya wo nan na wa tu kasaya na free ho no say tokura be da ho enche bia na sa tokura na da ho no ahye insuo de maka ati ase otu kasa na wo ebuka eka wo nan mu no so otu kasa no firi wa na tokuro bada na o de fine so mu ana so dwale mpo a etimi hyensu good sa na etie nti sa sak no eso kosua mu no efiri mu wi a kakoda empty nti ebetimi etimi kuroso na ensu eden agina mu ewo mu a eno atimi kọ abra onma onnom aduro bia that's a simple one but with the polycystic ovarian cyst no ene de ya na ne ho aedene akire no empai entimi mpai na edene nti eba sa na gise okọ na ya ye operation na ya ye firi ho ene do ka sama wo kan de nurse fo ni bitu yakoma paa o ovarian cyst no
me yonko bi ono o man kire ni mu se de wu anya abotira wa kire mu ami ate ase se polycystic se de de no ne ye de den e na normal one no so de ma bebre no aye bu ye nsa wi a no no sanse abeto mpanti de ekura mu no eje mu ana akọ a emu abeye free ni ntino etimi hyensu na na se nsu abegina wawode no ho ye nkirem ukọ ya kwotwa scan na na yese wanya ovarian cyst ye yese na brana doctor nyema enye ni nyina na hia doctor ebi o ho a ehu hia se doctor ba ebi o ebi o ho a no abetimi aden akọ simple ones no oh why o mu nkire ye no mo boye hu dudu ya me nhira pa se healing point so wa kire ye mu yi good so going forward no ade ba ko a etimi ma awo ho asem so de ema abnormal growth ebi ni fibroid okay fibroid so etimi ba beto awode enum ama awo ho asem ema o menses so emba ye because fibroid a wo honom no eso ye enti eso na atwimoja ne nyina wo ho nyina enti ama awo ho asem edene etan so tumi ma obi ofa nyinse ne pe na nyinse na den asai the first 3 months I say nyina sa moja no the moment I be kan pe na aba miscarriages I think say your next we member there na your next topic so we be discuss on miscarriages yes and abnormal uterine growth no ya there etima awo ho asem edene because fibroid aba ebitimi koyi na still na no awo no emma na o ya osan ko twa na ya ka say wanya multiple uterine myoma chese fibroid aba nkete wakoye wie no na sabe fifi na sabe fifi nkete sa wom ni nyina ya de a ama awo ho asam tene yes ama awo ho asam de to so biam tubes oba no ne tubes no se de we bia ye ka se ovaries no tube na adwan sa akosi wawode na ankasa no ho na otu kosua no ne nam tube mu a ma ne koduru ba bia efre ampula ho na etimi da na atwan se sperm beba na fertilize enti sa ampula honom no ene tube na ekokọ dwan wawode na ankasa no etimi ba se tube no asi anase hu to kura den aye kitwa bi ema kosua no kura ntimi nye den emfa mu ko ade a etade sa hawo no eba PID pelvic inflammatory disease ibi o obenya wakotwa x-ray scan na ya ka say wanya PID pelvic inflammatory disease infection inflammation a study free was sa fa wo de ne sa fa tubes ko si bebia otokosua ne fa enti say sa PID ne ba emma tube no inside no asa nkuro kuro sa no asa inside metemete so enti ebetuma ba say kuro no sa pelvic inflammatory disease be kwa wie no ebe healing no ho awie no na atare sei enti atale ho a tokuro na ho tokuro bia ni ho a otukosua ebetimi ade because atale si tokuro no enti ebetimi ba say tokuro ba akusi a good obetimi isu ba ho obetimi tokosua fa the left side na white mede afa nyinsen say right one so na si a left one na si a obetimi isu right one no be etimi ba say ni mienu nyina den asi de odia to sui good enti hu asa homa na every eno na ye ovary no that's the ovaries and polycystic ovarian system di kan no eno na ho no no awu say ne ho no ayedene was skin na surround ho no yedene isu na wo inside no na ne ho ayedene enti eya na enye ije say betimi break sa now ofre soro ho no mo a enlarged follicle baby a box no soro ho no mo a wa hu tubes na every ovaries on sa akọdwane awode no sa tube mu na tubes mu na ye ka se etimisi enti esi a na otukosua na kosua na entimi nya den enko na one be ma so si a be ma nsuo no so entimi nya ba bi nya den enfa nko enti na be den na nyisa den aba nyisa entimi mba enti ebi mu etimi kọ na mo awọhye mu tubes awọhye yati ne tubes na block na ya awọhye ne tubes na ama no but still na no nyisa na mba eno no chese still na problem bi wo ba bi o tubes betimi clear but problem say the problem e wo ba bi na problem e wo ba bi ne de ya san so wo ba bi e frɛ
the gate to the uterus gate ekwan obefa so awura ofie enti wo hwe awode na wo mo amhwe o Facebook no wo hwe awode na da ho no ma gate na gate no eye wa hu ba bia say M no M na no ho no wa say ho ye fia bi sa that's a gate to the awode no say gate ni na ye efa oba ho no awode na no ergo na no me say gate na me kan on awode na no ya awode na no no na ye gate na me ka ho asam ho problems bebre etimi ba esi oba ho awo boko awo ni ntimi ye den emma ho problems kra doso sa wo awode na no ho awode na no ho kokeke no problems a etimi si wo ho no na etimi ma awo no den yie emma awo ni ntimi ye den emma problem number 1 inflammation a ye ka say PID eno na da so no pelvic inflammatory disease therefore one in fifi hono ma say dot bi da hono ma ye kokko bi no eno inflammation sa inflammation ba ama awode na no aho no na sa inflammation no den na de ba infection na de ba mostly no STIs na ta de ba se wanya gonorrhea pain wanya syphilis pain wanya chlamydia pain we obi a white ka ho okay ordinary just ordinary bacterial infection normal bi say ha adwen wo ho yes urinary tract infection etimi di sa how no eba enti infection bia beba bia no fa wase no ebe fa mu sa fa awode na no fa awode no mu efa tubes no sa akosi ba bia otu kosua no efa enti wo say kosu ovaries no ebe den inflammation beba ho na ahono na tubes so ay den ahono enti ohona awode no nyina ay den ahono e start free wase enti niam ba ma wo say wo sa PID ni bi say obehu say discharges ebeba okay yes some foul smelling discharges we ebe pie wase den eba oni be ma hia ontimi ya no eye oya yes na obti lower abdominal pain ebi ho a odwonso a na ote ya ya se ewe no onya na menses a say nka menstrual cramps a wa onim say o menses say the way eba no onim say the way ya oya be we na eba no ya no eno edin eno che say wo sa PID no obo hu irregular menstrual flow o menses so emba say the way eba obo hu na o menses timi ba na asana 3 days 4 days chile no na asana den aba a month to nya twice or 3 times eno che say wo sa PID ni bi enti eba how abetimi ade ama wa wode na no ne say be ma wode na no no ahono enti wa wode na no ho no a ma kwai ma sperm so itimi nya den fam easy ko ideally sperm so o release ya sperm so etimi ma awode na no den ayemre enti emre na etimi bie ma sperm so etimi nya kwan den ko be insan say inflammation aba no aba be matokuro na ye ketua bi ma sperm so entimi mfam nya den enko fibroid esu timi ba be si ewo awode na no inside na esi kwan so ma sperm so no be ma ho nsuo no enya kwan enwura awode no mu be ansana say sperm be ma ho nsuo no ebetimi aye adwuma no gise enya kwan ko awode no mu na akwa ko fat tube na ewo honom no na fat tube no ho na tube no mu na nyisen ebetimi aden asi se enya kwan ko wode no mu a entimi nya kwan nya den enko koduba bia kosua ne da ebetimi aden fertilize no nti ebedi kan fa wode nim na ko tube ni answer na yes na fertilize wi a na se fertilize wo tube mu na asaba back to awode nim oh okay nti nya ba wode nim pe na wo seve wode na no na honum asili na akwala ne start ye den start say develop ebekoko tale wode no ho na start say ye den develop wow nti sa na ya adwuma all this while you say awode nim na for me o sa na ko tube nim ansa ko tube mu asa yes nti say inflammation ba ebema kwan ebesi kwan na growth eye fibroid and I say any form of growth be ebesi wo na no emma kwan emma sperms no entimi nko now yanko to omo aye abortion pain whether legal abortion or illegal abortion ni nyina wo how na wa akoye DNC pain
a yɛde machines no ne saa we no open ebie wa wode na no anasa yɛde bibi ɛfa wase ɛkɔkɔ twetwa akwala na yi efiri wa wode ne mu no etimi ba sɛ ekuro aba beto wa wode na no in the process I say omo evacuate akwala no anasa nyinse no eyi efiri mu no ebetimi aden ekuro betimi aba because ade na yɛde hyem no yɛde hyem a yɛde yi akwala anase mogya no yɛyi afiri hɔnom no ebetimi aden atwaw ebetimi ma inflammation aba nti atwaw na ekuro ba ababeto wo awode na no a ekuro no wi a akɔkɔda ne den kotwa ekotwa baba da hɔ na kotwa bada hɔ no ma ɛya na enye normal dilation and constriction no enkoso yie papa kyese ayeden ewu no ebetimi aye stenosis ya bibi afre stenosis stenosis ye tokuro a ayeden a reduce aye ketwa nti kuro no betimi awu na tokuro na reduce ayeden aye ketwa eno kura ntimi ma obi menses kura no entimi nya den emayi nti sperm no so anka wo se yekɔ na meka se sperms no isu na enamu no entimi ma awode na no emre na ema isu no kɔ etimi kɔ na entimi ma ne nyemre because ekotwa aba beda ho enye ne normal skin na enye normal yi na nyame bɔ no enye saa na etie ekotwa beda ho check ho na for example se wo okuru wo ho na okuru wo a enwi ntimi firi ho ba yes na mu ayedin na omo ay smooth very smooth no the same thing etimi si e wa wode na no the same thing etimi si awode ne mu ankasa enti na ya na ni nyina enti na ya na mo discourage abortion no because baby akwala no ekotare ewo maame ne ho no wa benya 5 months no o tale ne maame ne ho no na yo wa force awai aho no afiri mu no eho betu abetu wa waya firi ho aho ye kuro enti ye kuro na abewi ekuro no bewie no adane kotwa na aho no be de be smooth enti at that point no o fanyi say the next time a kusua aba betom ho nom no ebetimi entimi nya den emmem eyeyi ho nom enti ohu na emoja ba na obeka say o normal menses na eba na eye nyisen na ekɔ no silently abra unhu silently because ekɔ no entimi nya ba bi nya den entale insa say why abortions be 5 ba bia tal no imagine wa wode ne tesen na we atal ha na wa ya firi ho ba kon tal ha wa san we wa ha nti wa ne nyina no ada ent no na wa we ne nyina na normal growth na be san form back no enye normal pepepe te said the nyame bo wa wode baaye nti no sa no na akire na wo san sufra nyame se omo oba ebia na sa tam no sa ba na abi wo hotimi yi ba ko pe na o san frɛ nyame se o ma ne on che ne ba ho na nyame ma ne biem ebia na saa ba ko na wa ye afiri mu no eno na ye onkwa wo ba ebi nso yetimi wo resource incompatibility eno de ya na fall under miscarriages resource incompatibility etimi si obi awo insan say ne moja no ene akwala ne moja ni kunu moja ne mfa okay enye good say be ma ebe ye negative na oba ye positive enye good sa enye mo blood group no enye good say sorry enye good say oba ne mo be negative na be ma eye positive okay say okowale me ye be positive na me yire akoye a negative enye good say mo be worry ye be wale insan say o fanyi sen na akola no be fa me moja na in the process say o yes say o yi nyinsen no film na akwala no prea na akwala no moja na o moja aba be yeden aba be fra okay at the end akwala no be free mo no o body no immune o body antibodies a o body wo body mo no e wo moja ne mo no e be prepare no ho against any nyinsen bi aba yeden e be ba akire enti obi timo wo ba akopɛ na enyinsen ba bi wo ni wiase a oba nyina oba nyinsen wo fa bia na asai ebi on so a wa fa ayi no wa sa nyinsen na wie no o san trash of nyinsen na emba biom anase ba miscarriages nko a ensan say nyinsen bi o fa bia no ni body activate antibodies bia twen any ayi bia beba bia no na aye dey attack no because I won't say that na eba na foreign one because we are negative and you can say anything positive echo close to you
nti we lucky a obetumi afa maybe akwala na amfa ne papa ne moja na ofa moja ebetumi agena ena nansan nso no wo pane bi a obetumi awo a na eno nso no ebetumi a neutralize saa we no na otumi aden awo but eya na bibre na ebre nti open ho asem a kwala test relationship incompatibility kura keke ebetumi ama wo ho asem ebe edene ama wo. Now back to awode na no na initially yeka ho asem no etimi ba say obi no awode na no ono ankasa ne lifestyle etimi essay awode na no ne lifestyle etimi essay awode na no nowadays yes ye anibiaba ukoka yes we na we local nti onim de yede anase onim de ye fine anase like onim de oka but then near be ho no ma near be yesua no for the western part of the world mrofo no ade a ma omo ye be before no enye ma ye uko tribe a ebe hawo ebi ni den yes duchin eden duchin ya ade a omo de enema ehihye omo ase a ema omo ase no den ase no den achi ebi nso mu steam ho good ente sa enima na odihye wase no ehun susanso onim ebi so the chemicals na ehoro ma ase ema na se no infection ema na se no normal oba bia se honom no yawo normal flora yawo bacteria normal to wase no na sa bacteria no ensan so bo ho ban mo bia na se bacteria foforo bia ebe free abontime ba bia no eso ne mu na ekunu ese nti atem bia no honom efo no fo na efo no se eno no ho ni ko se ho ye dry na honom tem bia efo na clean honom enti se wakonya o gonorrhea wakonya o syphilis wakonya o chlamydia wakonya o herpes anase any form of infection bia wanya bia ema wase honom no eye enkabone bi efiri wo ba no na o pese anase o call boyfriend honom no o ko practice bi bia efre licking na o pese honom ye hwiam na o de akọ na o de seminar seminar ye hwiam anase o de chemicals bia ye hwiam anase o de lubricants bia ye hwiam na o de ye den e de agugu ase no o kum normal flora na wo ho nyina no enti ebeduru ma bi no wase betimi etu acidic enti wase etu acidic a ebetimi ama wase no sperm tomu a entimi survive sperm sin ntimi acidic medium se sankoye alkaline na maybe wase no alkaline na ho no so no makwan ema bacteria etimi grow enyini yie pa enti sa bacteria nyina ba attack o sperms a etom se acid so ho no ma attack no now ebi mo so eyusu eduro omo insect eduro se be ya oni be ma hia on fa nyinsan contraceptive pills bi a ye nom ene de insect ye ho no na djuma sa contraceptives gini se ema wase no insu na wo ho nom no twan nti twan sa na ema sperm to mu a entimi nsremi enye den enko nti bi ho na waja no na still na se no twan na some of the contraceptive pills no ebi ho no ma spermicide no kire se yade a ekum sperms nti why use agile no na still na no wase no spermicide no sa asin se oda so no maduro no be wase no develop ko du ba bi a kire se sperm tompe na sperm na den awu wo mo se etimi wo bi na naturally no ne immune system no etimi produce some of those ensure ba sa ensure no sperm tomu a entimi survive enti aka say awo ne bi no etoda genetic ama ontimi wo enti wo de na genetic ema wase no entimi ema condition ma sperm no survive a eno de fine but say wo lifestyle na wo de ne ma hihye ho wo de ne ma wo hye honom na ema wase no akwakoye spermicide that sperm tom na entimi survive a one na wo ko say ebi mo so entimi use sex toys Jesse ni kunu de no anase ne boyfriend de no swama no na wakoto kakumba na wakoto sex toy tintin na o de wo opese entra na wo de na no
na ankoko wo awode na ankasa ne mu na otenka chairman madam sister hey Sada na oye no emboa o because all this had no one no o pra wo de na no o de inflammation na ekoho e na afi de nso no o de kuro obema kuro eden ababeda ho e na afi de nso o force ma de no ko a eno na bi wo ho a mo frɛ incompetent what do you call civic service incompetent service no chere say o service no bi wo obefa nyi se awie no na ne service no entimi close e ma nyi se na ngina enti hu se na nipa na den o fa nyi se pere nyi se na bese ne ko gise okora ya chechire a wode na no because o de bibia wuwo mu ama wode no eden ajege asai wa bra fa nyi se na wie no so entimi ngina enti some of the practices aye no e na mboae e mema bu e gana mema chema ye do so chema e na onam street bu na ohwe be ma to wait me as uyi o mo 10 nipa be 2 and 3 e na o de o hihye na obedwane maybe 1 or 2 reasons e do na mema ya na ye kakra enti de na beba se obokokoto sa sex toys toy sex you know na o de asi ho na o de wo ho se obeya na o ho iden aba ebi mo so yes ye pe de eso wa na yes ayi doggy style so was it doggy style good Sompa and doggy style no for white mbrofo no ye de enye mai omo de no esosa short okay so we ye bibini nso na wo de no swa short a any doggy ni ye good penetration a doggy ni ye ma okay but say we obi a ugbola no aya na jere ho so matata o de ante say mensan a ne 20 years say na ni parasa yi sa dog style ma na o de wona wo de a che say o pe o kira eno na ye de o mo pe ne sa o pra no at the end no obenya how sa mere mi kai sister mi ti ba bi o say do fa wa sem ko oni be de o wi ase what ase enu de chere say be ya ebi mu afufura on tibi da afufura on nim say how be na o de mani padua no na wajai because going forward time a wani be brese obanya nyinse no na ense we nyina nketenkede abesi wo kwan ama nyinse no ba ebe ha adwen pa ebia wakonya odofo bia odo na yie wakonya obi a at least always car obetumi aso mu abo wo abrabo mu no na bibisi aba besi ama awo ne entimi mba na wana widen wana opra because o de ne bia hihye wase ese wase wana numa drama wase no sperm tompe na awu wama sure wo hono me twan ebi so ho a friend dryness so ye one thing oba oni be ma have sex kakra bi na se ade I dry we say be ma no kra penetration into me ko yie eno san so no emma enyin se ebetimi asenyin se ho kwai because how dry sana sperm tomu a entimi nko Sompa sperm no we nsuo na owo nso nsuo na ho no na beboa ma sperm na atumi asumi akọ be ennam se ho no ma ye dry no men hu se ano ho kwa na ye dry inside ho nyina nso ai dry inside se nsuo na wo se lubricate awase ho no entimi produce ni nyina betimi aba as a result of eduru bia ye nonom a ye preventing yinsen yetimi aba ni nyina betimi aba abra ye use detergents bi and say use semina bi say ndi horo yase say be ya as yese honom no betimi ya den achi and say ye be change the smell of your area no ni nyina betimi ama sa how no ba ebi o ho naturally no enye bibia na asi but o was hard dryness no e wona se bibi kitwa one be ma hia kitwa bi ana na se den a dry and no say nipa no the estrogen level anka wo say e ma ne sa insuo ne ba any libido no rise no sa estrogen no entimi produce enough and I say produce kra nipa no time bia no be say na say den I dry it dry na sperm to mu a e be da ho a ya na bebre na aka say oh dog me ne me kunu have sex and na sperm sin nyina den e say na chiba enye ne nyina na ye yale se me ko cycle na me se ko jam na me ko fa car na me kwara ko fuka na wo be fuka ri bia na Debbie wo san wa chiaba insan say nsuo na enam wa wo de no be ma hu nsuo no ye wo sperm cells a enam it is sperm cells to mpe eno no di kan esome ko na aka nsuo no be san na chia den aba but wo de no
ebe mass sperms ni nsuo no nyina esa na chi ba ne se wode no awode no inflammation ba ho a ana se bibi growth bi ana se bibi ahono amba bi si awode no ma entimi nkwa a ni nyina be sa na chi eden aba se eba se inside ho no ma acidic emma ehonye conducive mass sperms a ni nyina be eden ebe sa na chi eden aba nti we the battle first link you bo take time na ya hwehwe o haw no you be dinka your labs ni ya hwa de kode ya hwe ade a wo ho you be hormonal test na ya hwe hormones no intact etimi produce kosua anase hormones no ho a etimi bo aba kosua no enyini nti eyi nyina wi a afi na ya hu problem a then edura ebetimi di ama a be boa no na etimi eden e di ama but o de ba so e hwe na how no say yentimi a ye refer say ko kese mu enye ne nyina na ye gia boy ye bo so say ebetimi ya ama de ebetimi ya ama no ye be ye ebi o how the fibroid na eba fibroid na ma ne awo ne ma ye hwe na fibroid na no ne kese no eso a na ye refer say ko o de no ehia operation o say ye ntwa mfiri ho your fibroid a wotumi nu aduro na ahyerenke na no ho aye ketwa e ma wotumi afanyi se awo e ma na yie e na your fibroid ba aye kese ama like ne kese te se mensan nti we say no e be den se obetumi eden obetumi anu maduro ma na eden akọ nti no san just okọ na ye twa firi ho na ye twa firi ho kra it's not 100% guarantee say uyi firi ho a enyi se no be eden e be ba nti we ma advice na ya hwe hormones so no se bibi wo ho a enko yi a na ya cover ya balance hormones no aden ama nti se onya balance na afede awo ho asem no to betwa na eniso na otide bia no silent battle na oni okunu eko back and forth e wo fie no ye betimi aden aye ho adwuma ama na oniso na aden twa at least obanya ba ko mienu bi na also odi akikere wore because opia bonten a ana se obi o pia bonten on person boko fi because ni je bia ni fi okwa ono nkwa na ti hosa ni kunu kwa adwuma jana ono nkwa na ti fi ayana mema no ye nam ye na ye nante kakra che ma no ya na mote fa ko bebre na no ebi o ha oni adwuma bi ya okwa adwuma kra na adwen enda ho ema na nye den enye adwuma because adwendwe enkwa na ekunu Dr. Sister see da say na mimbisa osasem we na ye be no ya ye be na o ka sperm se ebia eho no eye acidic ana se sperm no ensuo no eda eye twan aha we use sa word no eho nsuo ni ye twan a sperm ni ntimi etomo ntimi nko me pese me bisa se sperm no enya enta ho no mo a edi how many hours and how many days and san wo hu se wantumi anko nti o san aba sperms no say etiminto kwa wodie mu na akọ babia o tubes ni wana etimin take 72 hours. Okay. Yes, 72 hours which I said 3 days no. Sperms to me da for 3 days. But awodie na no ho na antimi anko no ne de benya kwan asa pie. Okay. Awodie na no ho no. Santimi afa awodie na mu anko inside pa de a ebe sa na chia den I sa na chia den apie enti ya na bi mutime pagya omo na esinse wiemu a ye ka se on da ho owia no awoso na awoso na ne kunu aso na na awoso na akwa inside obegya mu restaurant na ba feel na also su because na wa pagya da ho like 30 minutes 1 hour no wa jamu pe na horora ni nyina be sene ko na ada na nisuo because ade no anye ye na wa feel kojo anye ye o aba adina nye yo aba obi ni brasa na de yesere no sabi obi to ha o sere ne wura ho na so I say yes because what about stress so we dream be kra no so timi esi ho kwan because abi ha at the time ani pa na dream free so pe na wa fanyi sen atin shock na on ti ase adina wa ya bra wa dream free so no afi na eden aba yes sana etse the moment I wa relax adwen na kakra no na wa hu say adena afedi adela wo hwehwe no na be yes ebusia ye din komo e wo healing point so we e Dr. Penini ya o free 21st clinic the clinic of our time Dr. Sisters and wajinedwa into the silence battle of infertility and wachichi mono wafa de ano enwumere said ye wato ne bo achichi ma di sanze
awo ho asem de abusua ento wo ampani sa yada ento wo ada se ben ho pa obehu se de doctor kan nyina no eye nokre ti no acheche ye mu kwan a wo befa so ama nkosu a wo to se wo ba no nkosu ne betimi ato eyie wato ne yie na etimi aboa na ama sperm no so etimi akodi ne dwuma bi e wase wodi afei de ekọ ewa abusua mu se bi a wonto aso mu no eno so doctor acheche ye mu e na kwan a wo befa so ma o fibroid no eno so wa cheche yen afa ho se de be ya no so nkonko ye osi akwan ewo eye wawodie nim e na afa de ubeya ebe block u tubes no e ma yes sperm no entimi enfamu no ni nyina wa cheche yen se yentwe ye ho emfiri ho nkonko ye abortion bi emetwa emeda ho afa enkonko sisi u tubes nim ni nyina no Dr. Sisters acha afa lifestyle no eno so wa chere yen mu yani a ye ya ni akọ nkofo mu tonton se no ampese hwache ema ne se mi steamy na wo mu steamy enuro ni de hye ho ni de wewura ho ni ye spray ho ni ye sei no doctor cheche mu so wa hwe ya dache won so ubeti ni suo pa na se afei na waso wudu afidie na to ha no mo a se de doctor di kan ye no wo mu asabi nyankopon nyanya wo madom mo nya aba ne bi ento wo mo na so no aya ama yen kan sem bi a ebe masafo no edi areho esan se ko a wo mo kono dem no omo ni nyame pe enenim aya akwaya areho sem ya be na ye be ntin yesan ko doctor nchen bio na nensemu itwa to no Dr. Sisters the silent battle of infertility anidaso wo ho ma obia anidaso wo ho yes ebia wa chinchin a onya nkopie so duru no ahaban no nyepe na afi de nso no opayabo no bia na nyame enya ntie opayabo koso anabo mpaye na hwehwe mu na trase oba visit babia wo se okọ enum aboka pa bi mu akoye IVF se obetimi ya obetimi awo obetimi abane ade obetimi ya akoye sa IVF ni nyina no so still afeli no doctor me bo IVF isu na me question nim kra de wo so nyina courses ni nyina ovulation ni genetic ni abnormal growth no tubes blockage ni abortion ni lifestyle ni nyina no so obi ye IVF no a ebetimi aboa ama baby na gina na agina nipa na age and condition nti ehwe na wode no condition wa wode condition e good any age no ya de a yebetimi obetimi IVF no afanyi sen ama na eden yi a eno anse ye fertilize ebi wo ha ni automatic kosua no nti be yi wa okosua no na ya fertilize with obema na okunu no sperms na ye de aside den ade atum ama etimi eden agro wo wode no mu nsan say fertilization na issue no entimi fertilize ebetimi aba say kwana sperms etimi nko ananse bibi na tubes na esi ana adi bia besi nkwa ma otimi fertilize no betimi fertilize we na ma egg na ma na omode atum na aweden wanyini nti ni nyina no behwe condition no nti mo hwe condition no hwe na wo betimi anyi na age no so e wo period a okwa mama advice answer mo timi o ma ya ma yes doctor ye ko wase me twa to from 21st clinic ye di djuma djuma ye di ne siataka se o obi a to asentine na twetwe eye oya osisi na eye oya ema wa chia ona no otogu so no na edi ho djuma wo honom ye massage na oba massage na onya bida ebe ye massage na ma kama ama oya body pains na hawa fabra enya sadaka nkwa na ye sa wo honom se malaria hypertension diabetes na hawa fabra ebe tumi manage ama se o any infection bi a infection hawo nso a fabra de ebe tumi treat no ebe treat de enya treatable no fabra ebe tumi aden manage signs and symptoms no aden ama na why den wadi wo nti so wabisa ho tofa no Doctor Mumma mudidi juma ewo makachi 21st clinic. Your number is 0540 311 311 0540 311 Tantra has said yeah me ana mo ho nti oba betumo Tantra hills runabout one yes
Yada say ebusia yene Dr. Sisters na etwetwe nkomo yi e Healing Point dwumadi so 21st clinic, the clinic of our time. Idea me pe wo mo nchen baako ene se de bia mekoso aka kiro yenton ye dro wa bonten ane 21st nti wo ba ye to ye bo ehwehwe yade na wodi abanim na ye hu ni roots na yetumi atackle yade no na wonso ho atɔ adokotafo no adwuma bobe wo mu nim adwuma ukoni ye hwe yade no ye scrutinize wo ne ye hwe ne ntumi e be ka kire wo ese yade we de ma me papa ye ntimi na wonso wo hu na kwan na de ye kwade mu pa e da asiatica no enti no wo to asentini no a san hokosi na amuro mu ade bia atwe wiwim no 21st clinic, the clinic of our time ya now the aba tantra here and about one kran ha ye butu aye di adwuma afi upim watama Roman asafo no na chi ho ehon so 21st clinic wo ho kasoa new market obon kwantempo no so ye butu Kumase ehwan overseas yene Sompa TV Sompa FM ene wabro sankro na musunyane yene regional hospital no first gate ene di hwe animo afei tachiman old GN bank dining yo ho enkranza ye ben children's park no takwa low cost yene Sompa FM ewo abro sankro na mu takraden so efie kuma number 9 taxi station ho ye butuwa 21st clinic uba ye beboa dododo brekum goso oboase ena yedi yejuma ewo honom ema no ana doctor di kan e de tu dwa no 0540 311 21st ema no aha ena ebrebe ma ye kwan ma the silent battle of infertility ya Dr. Sisters nti yakopon ya adma doctor say next week na what we say ne ye besan so atwa so no ye mema na fem wo hu ene no kasafa ema ni dim na medem suma no ahwe ne person sa wodi abusua na wonso wape wanamo ntu papa bia fa ho mo fa nche yen se ne so yentumi amfa course no yakopon ya adomo a next week ye ba na se ye hyase entam na bibia koyi ye be ma frefo so abem ema ne de medical de ama dada ya no afre adokotafo no na wo mo ne wo edi nkomo rich Bitmise Tony wono ene tam yen efrifri ha ebe sintintan fidin so afetara one TV no so no so unya bi ehye yen nyankopon ya adomu a same time next week abena bedu adepa kofi enimedin me ena meje brani adaje edi dwumadi ho chiame emamo medamo ase bebri se motie yen na de yaka nyina so ubedi so 21st clinic say ye twen the clinic of our time wanti unipeduase a ote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efre timanu maduro abra woni yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare afre ne se sciatica se ye kase sciatica eye enhoma bi a efri osisi achi se de ohu wo screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu tituni anadwo itimi ka ona ba kopɛ se de ohu yi na ema se wonante akakra na ye wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura ohu 21st clinic imenya botre akyerɛkyerɛ mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no itwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de emawo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri ye nuane die mu
Enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo se nduro no ehotie esono mfidie a yede yehwehwe mu ena sono mfidie a yede sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen so yi na yenchro yasue ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wodwunso ntentem wohonam nyina adwa se de mokwa ye ho no kawakoma tuyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etetewa mu wani njia misro kamakoma to yem esanse Nyankopon edi 21st clinic Abril say be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shen so say yewo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana Dwaboso ye adwuma fridwada edi kosi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic 21st clinic and clinic of your time.